Gospodinot Stefan Milenković! Poveli Stefan. Супер! Се сме окей? Окей сме. Како патуваше? По пат се кој што треба? Одлично. Да? Све на време е добро. Да. Колку патуваш, Стефан, вака да речеме? Знам дека многу, ама Па, на крај кај ти е години, дома? Кај ти е дома? Да. Ево sad, ovde. To je moj dom, evo živi. Секаде каде што си во моментот. Da. Така е, Ne, така pa putujem skoro 200 dana u godini. Sam na е. putu, da. Бајаги. Добро, Da, добро. da li obično avion. Да, да. Добро, собираш онакви мили, miles? Собираш? Da, imam milje. Više ne znam šta s njima da radimo. Да, треба, можеш да си купуваш. Dobijam работа. besplatan kikiriki u avionu. Па, супер. Кој ти го дава? Ајде да се вратиме на почетоците. Ова е Стефан денеска, а на почетокот беше светски вундеркинд, до тоа веројатно ти е може и преку глава веќе да те... Ама знам како се осеќаш, ја бев дете глумец. Aha, И на 6 години ја бев таму, не колку беше 8 години, бев Диме такси и мене цел живот до ден денес има луѓе што Диме такси ме вика, знаеш, така да те разбирам. Да. Но ти започна не со виолина, тоа е интересно, ти започнаш со сосема друг инструмент. Da, ali to je trajalo 6 dana. Kako tako? Pa moja majka nije imala strpljenja za mene. Pre svega i nije mi bilo interesantno, imao sam 3 godine. А што свиреше? Пијано? Da, klavir. Аха, тоа да ме као... Da, to je bilo 5-6 dana i jasno je bilo da nije А nije moj кој те interes. учеше? Pa moja majka prvo klavir i to je stalo nakon jedne sedmice i onda moj otac sa violinom. А, Да, он добро, е добро. почел Е, чекај се, не кликна со клавиров, а со виолината од прв ден буквално или и таму мораше малку... To je od prvi den, da, to ne može drugačije. To mora da bude kuriozitet odmah kod deteta i da se igra polako jer je to čudan instrument za dete. Денес za bilo koga. и предаваш, ти си и професор фактички. И затоа малци професорски да те прашам, талентов за свирење. Колку се раѓа, колку се всадува? Da, to je uvek pitanje. Pa prvo mora da postoji interes, samim tim naravno da postoji i talenat, neka predispozicija. Љубопитност, она, радозналост да има. Da, strast i onda ogroman rad. Nema samo jedno ili drugo. Сега огромен рад. Што значи тоа? Ти колку работеше кога имаше, еве да речеме, не знам, дете мало си, 10 години имаш да речеме. Веќе почнува да те знаат, нели, слично. Што значи за едно 10 годишно дете, колку сати се тоа работа во еден ден? Pa tada nisam vežbao toliko puno, ali recimo 3 sata. 3 сата секој ден. Da. А во кој момент вежбаш најмногу? Pa sa 16, 17, 18, znači između 16. i 20. 21. godine tu sam vežbao 8 sati do 10 sati na dan. 8 сати на ден. Da. Ова ми е фасцинантно, чекај. Ако да речеме спиеш пример 8 сати, да речеме. E pa da. Така, 8 сати Izračunao sam спиеш. to. Može 8 da stane. сати свириш. I 8 sati za sve drugo u životu. И како успеваш, бре, Стефане? Многу љубов. To tako svojim studentima nekad govorim, kažem ako spavaš 8 sati i 8 sati evo, znači ideš u toalet, ne znam, sad jedeš 2 sata, što god i dalje ti ostaje puno vremena za sve drugo. Ali to je bilo mnogo, mislim i previše, nije neophodno čak. Кои се, знаеш, она pros and cons што викаат, позитивни и негативни работи. Кои се позитивни? Очигледни се позитивните. Добро, работиш, стануваш подобар. Pa tu se doslovno kreira fiziologija za to što radite, odnosno fizika samog sviranja, telo srasta s tim, tako da taj drill u tom periodu najvažniji možda i posle ostaje. Како возење точак треба да ти биде демека, автоматски Da, inače prekompleksno je da bi se razmišljalo o svemu. Kao i atletika koja se kreće rano i trenira se ceo dan. Ама ти како мало дете не си свесен за тоа? Знаеш, не си свесен дека тоа ти е толку многу важно, дека моторикава треба да ти стане природна. Знаеш, и како се тера едно мало дете да сепак свири 8 сата? Da, pa dobro, tad sam imao, kažem, 16-17 godina i to išao sam na takmičenja i to je bio težak taj period 90. rane 90. kad se sve malo raspadalo. Ne malo, nego uopšte na Balkanu, da, skroz. I onda nekako to je bio naš jedini način da se iščupamo iz svega toga. Tako da mislim da nije samo što sam ja hteo da vežbam, jer nisam nikad bio neki čovjek koji obožava da vežba. Više volim da budem na sceni. A ima i takvi ljudi? Ima oni koji vole da vežbaju, ali ne vole da nastupaju. Ima oni koji vole da nastupaju, ali ne vole da vežbaju. Dobro. Ja sam tu negdje. Ali
Ali u tom trenutku to je bilo bekstvo i borba u stvari protiv svega toga samim radom, jer kad nemaš zemlju iza sebe, onda osjećaš da jedino tako možeš radom da nešto postigneš. Da. Dobro, si svirал пред огромни така ликови, историски дури би рекол. Ти колку години имаше пример кога свиреше пред Роналд Реган? Па 13. 13 години. Пред тука, не знам, папата Јован Павле исто тука негде во тие години? Да, за njega sam nekoliko puta, sa 13 i sa 16 poslije. I Gorbačova isto sa 14. И Горбачов. Има ли некоја трема кога свириш така или за тебе ти е све едно дали е папата или е некоја девојка, од кај да знам? Ili možda poviše... Trema. Da. Pa to je moja prva misa, odnosno prvo sećanje u životu sa koncerta. Kad sam imao možda 5 godina ili 6, to je neki interni čas bio u školi. Ja sam izašao, to je jedino što se sećam. Ne sećam se ni jednog koncerta pre i posle tih godina. Dobro. Ali ta jedna... Kako slika imaš, a? Da. Znači ušao sam u tu salicu koja je možda imala 10 metara i bilo je možda 30 ljudi. Dobro. I poklonio se i to mi je možda bio, ne znam, 3. koncert u životu ili 5. ukupno. I ugledao sam jednu devojčicu koja je bila starija, veća od mene, tako mi izgledala, koja je imala možda 7 godina ili 8, koja se meni mnogo dopadala. I ona je sedela na toj nekoj klupi, sa nogama ovako. I ja sam umro od straha. Znači, umro sam od straha i od stida što... Da. Ja, kako ona mene sad... Ti me gleda? Da, i tu sam mislio, moram da sviram dobro. Pa nisam znao da će ona da bude, sam znao da će ona da bude. To sad mislim tako. Tad sam se samo prestravio. To je moja prva sećanja na koncert. Čekaj, јас да речеме на тие години почнав да учам гитара. И гитара, како што и беше тогаш, така и сега претпоставувам, доста популарна кај девојките. Ама па се виолина дека баш било популарно, искрено се сомневам. Baš suprotno. Eno ga Cigu Ligu, to je u školi. Ja sam išao u školu Zemun. Ne znam da li ste čuli nekad. To je bio onako jedan teži deo Beograda, u stvari celo kao naselje. Koji godini bea ti je? 80? Po 88, 5, ne znam ja. Da. Znači, cela osnovna škola i onda tu je Cigu Ligu, uvek su me zezali. A da uvek ti si Cigu Ligu? Da, Cigu Ligu. Sa violinčeta. Cigu Ligu, da. Cigu Ligu, da. Ja sam onda imao par prijatelja. Jedan je igrao šah, drugi je voleo da slika. Znači, svi oni... Sve one budale koje ne igraju fudbal i to. Da, basket ne. Bili nas trojica, ništa, da, samo... Ove voleo da slika i ove je bio u šahovskom klubu. A pratеше спорт? Да речем, бидејќи во тие години исто големи успеси Југославија. A malo, pratio sam kao i svi mi, da. Ali nisam zadrt, nisam išao na utakmice to, da. Nego na televiziji. A, така. Znači, divac da li igra vo Lakers ili vo Chicago, pa ne znam. Ja volim više ove borbene sportove, recimo UFC, to. Da, to pratim i tako, ali sa loptom nešto to mi je. Aha, znači samo vaka, kombat, jedan ili jedan na jedan. Da, ja sam violinista, volim kad se sa rukama ljudi biju sa rukama. Dobro. Сега, мислам, за мене тоа е чудно, но во светот на виолинистите тоа не е чудно. Стефан сега во гардероба и општо кога доаѓа, значи виолината ја третира како да е не знам, скапоцениот кристал на светот, не знам. Па јест. И е, така? Тоа е као беба, само многу скупља. Да. Па, виолина е правljena 1783. godine. Čekaj, ova što je imaš? Da, ona tamo. 1700? Koju neko valjda gleda sad. 83. da. Знаеш кој ја направил? Pa znam. To je, znači, postoje 3 najveća graditelja u istoriji. Stradivari, Guarneri i Guadagnini. Taj treći je zadnji bio kao veliki kremonski majstor. I ovo je napravio Guadagnini, jedno od zadnjih koje je napravio, tako da je užasno i retka. Lično тој човек? Lično taj čovjek, da. A koliko si siguran дека je тоа stvarno, така? Pa siguran sam. Dobro. Zato što, da, nisam kupio na buvljoj pijaci pa kao neko, to ti je Stradivari, našao moj deda, da, na taban. Ne, nije taj, nije made in Čekoslovakije Stradivari, jer ima i takvih. A ги продаваат како да се the real thing, u stvari? Da, ne, zato što imaju razni testovi danas, do pre 10-15 godina nije bilo, ali sad recimo imaju testove dendrokronologija, takozvana, da snime drvo i tačno vide iz kog perioda je drvo. I to drvo je iz 1745. recimo i onda kad su slali taj test anonimno, znači samo se slika drvo, kad se šalje test, taj koji radi test je rekao da, to drvo je iz te godine, a
Drvo je sečeno 1783. i odgovara još 2 instrumenta koje isto Guadagnini pravio. Tako da je on od tog komada drveta napravio 3 instrumenta, 2 violine i jednu violu. I točno se znaat kada da, se. tako da Jedna nema je kaj sumnje. Stefan, ne znam, drugi 2 se vamo i Sad vamo. da, one su zaštićene na neki način istorijom, odnosno da se zna gde je svaka. Tako da to Ovo je fascinantno. bolje ukrasti plazma TV nego... 100 pati bolje. Da, jer Nosio je cela kukja to nosio. ćeš lakše prodati nego bilo koju staru violinu. Da, to A кажи ми, која е разликата ако свириш виолино од 1950? Знаеш, пример, дали е Pa razlika je 200 godina. да. Ali Дали е поише престиж или има нешто и од квалитетот, не знам, може подобро звучи од. ima. Ja sam svirao dugo na modernoj violini isto. Tako da neću da grešim dušu da kažem da moderne violine nisu. Ima ih odličnih isto tako, ali je fakat da je tu i ko je pravio i kako. Tu ima milijardu varijabila istovremeno. Onda to drvo mora da se suši maltene barem 100 godina, jer u drvetu samom su pore. I onda te pore, iz njih mora da se potpuno kristalizuje i ispari smola i to. Onda se to кажеш дека звукот Da, е i ona mora da по квалитетен. vibrira 100 godina. Da, to se potpuno promeni. Tako da, kao neko vino, ali još kompleksnije, mislim. Многу покомплексно. Da. Tako da ima modernih dobrih violina, ali te neke stare, ne sve, jer neke su ostarile i to je to. Харе, Nije im vreme а со гитари dalo. како е харе на пример? Пошто знам дека и стари гитари свират по, не знам, од 70-та, од 55-та, whatever. Исто, технологијата на дрвото е тоа. Значи, Истото се случува, да. И со гитарите. кој мајстор ја брусел? Битно е. Битно е. Да. Интересна работа. Jeste. Добро. И сега кажи ми, има шанса пример да пратиме некој да донесе да ја видиме само чисто, Pa не мора да ја možete свириме, ама да ја видиме. može. Evo, ne znam da li ima pauza ili ćemo Ај, ovako Кире, direkt. значи, внимателно со виолината само. Да. Pazi samo, molim. Хипотетички, ако отиде на аукција. Да си играме чисто. До кај може да стигне? Pa ne znam da li vam kažem sad ili možda nakon što je vidimo i vratimo do kutiju. Nakon što je imam u ruci. Да, кој ќе Reći ću vam kad mi je daju u ruku onda. Може. Ali, pa košta više recimo od PlayStationa i manje od Space Shuttle-a. Супер! Баш така малку ни даваш простор, знаеш, вака. Između tu negde. Да. Мала раз. Баш ќе ја видиме сега. Окей. Додека е тоа ми спомна за маршал артс, ова за боречки вештини. Да. Од практикуваш или само си Kad љубител? trenirao sam, da, kad sam u nekim, između 25. i 30. sam trenirao baš kombat sambo, rusku borilačku Комбат veštinu. самбо. Da. To me fasciniralo uopšte. Чекај, слично на што е тоа, пример? Pa to je vojni sistem. Слично е на џиу-џитсу или врсканево? Judo, jiu-jitsu, udarci, oružje, tako. Добро. Pa hibrid. Kao vojna disciplina, da. И колку се заљуби во тоа, онака баш почна да тренираш? Da, pa ja sam postao majstor u stvari nakon 5 godina, da. Има такви појаси или нема црн појас, такви глупости Ne, нема? u vojsci nema pojasa. Nema, to je to. Ako si živ, to ti je pojas. А дали Ако комбат самбо преживиш. тренираше исклучиво за да ја браниш виолината, не дај Боже ако треба? Или Ne, za не to е imam заради pištolj. тоа? Ne, šalim se. Ne, pa to mi je bila ovako strast, interes, to je fascinantno uopšte biodinamika tela, psihologija i tako. To je fascinantno. A kad govorimo o fascinantnom, Така. evo sad ćemo da izvučemo bebu odavde. Ovako. Ова е тоа. Da, to je to. Evo. И кажи ми, дали некогаш некој нешто и направил да ја допре, да направи да те изнервира многу, онака? A šta da... Па не знам, пример сега, знаеш, сигурно нема да ти види, окей, сега ја да речем, стварно, и да ја земам, онака, како мрдна. Pa možeš. Да, Da ама- probaš. Чисто само да видам, пошто никад нема да држам виолина оволку стара. Pa jesi pravo ruke. Tako. Znači nemoj da pipaš lak, Добро? nemoj da pipaš Каде vrat. да фатам? U stvari nemoj da pipaš uopšte. Ne, može. Еве вака, значи ова е тоа. Колку е лесна! Da, svi kažu to. Lagana je, ljudi. Da, lagana. Чега вака да видиме. Ми стои на оделото. Добро изгледа на камери, болje nego ja. Ај вака тука да видиме. Да видиме. Опа. Bolje izgleda na Fantastično. kameri nego ja, to je sigurno. Da. Одлично. Pa,
Evo, kad Уште ste многу pitali... години да ја имаш, Стефан. Уште Хвала, многу хвала години. puno. Да ја имаш доживотно. Pa ja se nadam da. A pitali ste za aukcije i tako, uglavnom to je, nedavno je postavljen rekord za ovog majstora. За баш тој што za е направил ovog така. majstora, ne Da, ovu dobro. konkretno, ali ta jedna je prodata i čak je mlađa, odnosno starija, malo iz 1750 neke. Dobro. I prodata je za $2 miliona. Вау, човече. А кој има колекционери на виолини? Постојат такви луѓе, значи колекција што има. Да, па како они- уметнички слики, да речем. Nažalost, u stvari, kolekcionari teraju te cene u gore, ne muzičari, jer mi ne možemo maltene da priuštimo... Ти можеш дока милиони кусурам сега. Ne, ovo je slučajno jer ona je bila u toj jednoj privatnoj familiji i imao sam šansu da je uzmem, ali... Еднаш во живот доаѓа таква шанса. Da, to je retko. Zaista nisam ni očekivao, niti je čak tražio, nego se jednostavno desilo. Ali kolekcionari u stvari, njih ne interesuju toliko čak ni koliko neka violina zvuči dobro, nego samo da je u perfektnom stanju i da je majstor ime i platit će maksimalnu cenu i to ide gore potpuno bez proporcije. Tako da, nažalost, muzičari više ne mogu da priušte instrumente uopšte. Najčešće su na pozajmicu od fondacije i banke ulažu i kupe violinu i onda daju na pozajmicu, da. Ако било кога сакаш да се пензионираш онака утре и да престанеш да свириш и да уживаш до крај на животот, ова е тикетот. Да, тоа тоа е тикетот. Да. Само земја и правец содби. Па тоа е план. Јао, интересно, Да, интересно. А дома немаш, мислам, не си некакво посебно место да има цело време, си стои во куферче, така таму е, тоа е позицијата. Не дека ја ставаш да ја гледаат луѓе дома нешто. Da, ne, nemam neki sef ili nešto da spava u krevetu sa mnom, hvala Bogu za to imam ženu. Така, и кај во која соба рече ја чуваш? Не, шега. Pa, ne, znate šta, to naviknete se, to je čudo. U početku naravno je trauma non stop. Gde je, šta je, kao dete. I onda naviknete jednostavno da uvek pazite gde je, da nekako u razumnim merama pazite. Ама ти паднала некојаш, сигурно, онака, малку, нели? Nije, hvala Bogu. Не? А, добро. Ali znam jednog... Знам гитаристи им паѓаат се, знаеш, само и после вака мини инфаркти добиваат кога ќе им падне така. Ali imao sam prvih 6 mjeseci, imao sam noćne more stalno. Znači, Не зезе. da, kad sam je uzeo jer sam sanjao da sam izgubio, da sam na aerodromu, ja odletim, violina ostaje, da sam je stavio ovde pa sam seo na nju i tako. Да, и Znači imao sam svaki san, najgori mogući san koji može se zamisliti na tu temu. Најбоље да не ја враќаме во гардероба, нека си седи тука. Да, нека си седи тука. Живееш, Стефан, она што те праша преска, дом ти е Чикаго, веројатно, така? Da, blizu Čikaga, Тоа е 20 minuta. дома, Da. да речеме. И таму не си случајно фактички предаваш на универзитет. Da. Кој е универзитет? Univerzitet Illinois. Bio sam pre toga 10 godina na Juilliardu, Juilliard School u Njujorku. Juilliard muzичко, тоа ја знам многу престижно. Pa je, da. Važi za stvarno jednu od najboljih škola na svetu. I onda sam dobio poziciju na Univerzitetu Illinoisa. Што значи, да фултайм професор си таму, баш? Pa full time kad nisam na putu. Da, to je, imam 11 studenata. Колку си имал професори за виолина, учители? На број? 5-6 учители? Koliko sam ja imao? Da, ili? Pa ima sam, dobro, moj otac kao prvi, onda Igor Ozim, s kojim sam isto radio dosta, koji je predavao na Mozarteumu, recimo u Austriji. I onda Dorothy Delay na Juilliardu i Icak Perlman na kraju. Da. И колку се разликуваат еден од друг? Многу? Секој професор си е приказна за себе? Da, svaki profesor vam izvuče iz vas možda različit deo vaše ličnosti, rekao bih. Naravno, vi naučite neke stvari koje ne znate, ali u jednom trenutku znate kako da svirate, ali onda se radi se na inspiraciji, radi se na imaginaciji, na interpretaciji. Значи, ментор ти станува отколку баш професор по виолина. Nema ništa bez tima. Да? Bez tima nema ništa. Дури во вака сингл спорт како што е виолина, сам си, што пак мора тим да има? Pa evo, gleda se, ne znam, i tenis je single sport. Pa opet oko jednog tenisera svetskog ima 5 ljudi koji rade sve i trening. Ама тенисеров ако му го масираат мускулот на ногата, тебе прстињата вака те ги масираат после свирење? Nema toga, nismo mi, nema. Нема толку луксузи, а? Nema, to sami sebi. Каков професор си, кажи ми? Каков се сметаш, пример? У смисла строг, попуслив? Zavisi samo od studenta. Da? Ako su dobri, ja sam najbolji na svetu. Ako nisu... Poprilično strogo. Onda ne znam. To zavisi.
Onda se pretvorimo спецнац. Многу ми е кеф со музичари да зборувам за филмот Whiplash. Што мислат они, а па со тебе ми е сега посебно интересно зашто па си професор. Филмот Whiplash го знаете за тапанарот, нели со строгиот Па има ту нешто, мислим, има неки истине ту, да. Ima, je taj trening intenzivan, pogotovo kad guraš nekoga da bude top. I onda tu u jednom trenutku uđeš u frenzi, uđeš u tu jednu obsesivnu energiju i tako dalje. Von sebe. Da, ali mislim u suštini i taj koji je subjekat toga, hoće to. To je kao neko kad ode u specijalne jedinice. Sad na onoj prvoj selekciji to je mučenje strašno, ali ti ljudi hoće da budu tu. Nije to njemu atak jer ne bi bio tu. Tako da... Ti se случило тебе да си во позиција на учеников? Da. I така да те третираат, ајде бре. Da. Pa bez toga, ali ja sam takav tip koji odgovara na to borbom, a ne da se povlačim. Da, tako da to samo, jer morate imati malo i taj karakter. Кој вадел најмногу од тебе, онака? Pa, verovatno u početku otac, posle mi je ostalo to, a to je malo i moj karakter, kompetitivan i onda trener u stvari na neki način. Tako da ima to, ali rekao bih da je čudna ova profesija zato što u sve to treba zadržati i uživanje u muzici, da ne zaboravimo zašto smo tu, jer mi smo tu da ljude učinimo srećnim. Može da stane skroz drugo. Da, i tako da taj trening mora da se prođe, ali nakon toga trik je da se vrati na humanost, a ne da se ostane u... Имало било кога... Аплауз. Имало било кога момент кога си помислил ќе се откажем. Da. Не може. Се случувало, значи, на најдобрите, а? Pa naravno, mislim, to bez toga nije trening. И како се враќаш од тоа? Pa ništa, prođe me sljedeći dan, već sam okej. Ќе преспиеш? Da, kao, nije tako strašno. Još sam živ. Знаеш, пример, исто пак ќе речем паралела со гитарист. Пример, харе, кој си свириш, работи си ги свириш за душа кога си сам, скроз сам. Што свириш? Било што може да биде, онака. Често пати некоја мелодија што ќе ми текне или што ќе видам на телевизија, па onda си ја свирам на мој начин. А некој пример има артист што онака ти е предизвик да и ден денес после 100 години свирење да научиш пример нешто од појма немам. Роберт Джонс. Пример, да речеме. Како е во светов на виолинава? Пошто знаеш, гитара е пак помодерен инструмент. Кога некој сака пример за своја душа, што викам да засвириш, што засвируваш? Некои стари dela, ne znam, da, isto tako, godini. Da, možda nekad recimo Bach je uvek nešto što možeš da, kao da te vrati u neki centar i napravi balans možda između emocije i intelekta i mehanike uopšte sviranja. Tako da nekad čak samo sviram, samo slušam sam zvuk violine, nije ni bitno šta je to. A kога сакаш да се однесеш до граница, нешто тешко да свириш, што свириш? A toga ima, prvo pada na pamet, mislim, romantična muzika generalno ima tu energiju, ali ti možeš da sviraš bilo šta sa tom energijom. Romantična? Pa generalno, da, kao period i da, ali recimo Šostaković, Šostaković je heavy metal klasike otprilike, da, to je baš super i to je zabavno, užasno zabavno je sad, kad bi ga slušao više od nekoliko sati za redom, verovatno. Pa i ko heavy metal? Da, malo bi mi smetalo već, ali generalno to je energija, divlja energija, da. И прв пат кога го засвире Шостакович, како се осеќаше онака? Се осеќаше како чемпион, онака. Да. Знаеш кога успеа прв пат да го свириш? Да. Колку години имаше? 5-6? Kad sam prvi put svirao? Да. Тој Шостакович кога свириш pa дел. to sam svirao kasnije, mnogo kasnije. Значи не можеш баш од одма да... Ne, kao da nije prikladno, jer za to moraš da proživiš malo i gore i dole u životu, da bi se onda bacio to i da zaista razumeš i taj sarkazam i ironiju i divljaštvo i malo i tragediju u njegovoj muzici u stvari. Neću sad da vas deprimiram. Длабоко je ова што го зборуваш. А блуцова длабочина од Стефан, да мола. Мене не ми е својствено, но сепак ќе ми кажеш дали има и други такви виолинисти. Ти си некако фан на, па да речем, поприлично опасни работи. Не знам, леташ на пример со авион, така? Ne, skačem padobranom. Ripaš faktički, dobro. Ne izlazim iz aviona. Da, ti. Da, ne letim ga ja. Кога почна тоа да го правиш и како уопште дознаваш дека ти е онака thing? Da skokaš sa podobno? Pa evo, mislim, ne znam, ja sam se uvek plašio visine i ja se i dalje plašim visine generalno. Ne volim skele, merdevine i to ne volim. Znači sve ono što je povezano sa zemljom, da. Ajde. Ali avion, ta apstraktna visina, on se digne na 4.500 metara
To mi nekako, mislim, postoji neki objektivan strah od tako smrti, recimo. Ali osim toga... Na primjer, smrti, ali osim toga ništa, da. Tako da, bio neki rođendan, jedan gospodin koji vodi jedan festival, uglavnom u Americi, on je Irac, ludi Irac i to flautista. Pa site Irci se malo Pa je, malo isto, da, nije daleko. I onda se je rekao, pa imam rođendan, kao, ajmo skydive. On inače i bio skydive. I dalje. I ja kažem, ne dolazi u obzir. To ti je samo za terminalno bolesne ljude ili neko ko inače hoće da se ubije, pa kao... Da. Pa hajde da se zabavljam u tom procesu. I pošto ja nisam ni jedan ni drugi, onda ne, hvala. I uglavnom kad se približio taj kao dan, on je rekao, slušaj, ja ću tebi da bukiram tandem, jer moraš tandem prvo, pa... Da. Pa kao, ako hoćeš, ako ne. I onda kako se približio... Tandem su nego ili su neko... Ne, sa neki pijani Irac, ne bih s njim. Ne bih s njim, Guinness, pa onda iskoči iz aviona, nije to. Da. Uglavnom sam, onda postao praktično znatiželjan šta će meni da se desi kao ljudskom biću u avionu, da li ću da se onesvestim od straha, da li ću da potpuno... Tebe ova fiziologija poviše... Pa ljudski limit, ja mislim da zaista je neograničen i ja sam uvek gurao i kod sebe i u sebi i istraživao jednostavno razne aspekte. Tako da to je bio jedan deo moje ličnosti koji je ostao neistražen i mislio sam, pa hajde da probam. I taj prvi tandem, ne sjećam se uopšte u stvari u avionu skoro ničega, ali... Seriozno? Ma da, jer kao, nisam htio da gledam ni kroz prozor, ni ništa. Divan dan u Kaliforniji, kao, vidiš kako je lepo. I onda kad sam izašao, jedino što se sjećam je taj vetar i zvuk. Da, i da su mi se strašno sušila usta od tog vetra. Tu ideš 200 na sat. Ja sam stalno pokušavao... U vozduh? Da, kao opižem usta i naravno to se odmah osuši. I tako, a nemaš gde da gledaš, nemaš referencu jer ništa se ne pomera. Tako da sve moje slike sa tog prvog skoka su ovako. Znaš, gledam kao izgubljeno. I onda u tom tako ludilu ja i dalje kao prileće mi jedan taj instruktor i kao Čekaj, koliko vreme pagaš? Koliko traje to? Pa oko minut, skoro minut. Minuta pagaš? Padaš, da. Sa 4.300 na nekih 1000, da. Tako da to je, dugo, dosta dugo i onda je jedan prileteo da se slikamo kao drugi instruktor i tako i to je bilo slikanje. I ništa, nakon toga sam postao znatiželjan i kao, ako ne bih se plašio ovoga i kad bih završio trening, ovo mora da je fascinantno. I onda sam mesec dana studirao malo statistike, da vidimo o čemu se radi. I vo tije mesec dana ne rep na vtorpat, samo učiš? Samo sam učio da vidim šta je to uopšte, o čemu se radi i onda sam nakon mesec dana otišao u Skydive Chicago i počeo kurs, završio kurs i evo 10 godina kasnije imam skoro 600 skokova. 600 skokova? Da. Bravo. Da. Сега, знаеш, ние како лаици сме импресионирани од ова, бидејќи ни делува на екшн муви, знаеш, онака, као. Од тие 600 скокови, имало некој кога баш онака адреналинот скокнал нешто? Ма сваки е адреналин. Мислим, првих 200 е онако, после е лакше. Да? После се навикнуваш, као. Да, после е лакше. Ali ima jedan, recimo, gde, kad sam bio još zelen, dosta zelen i sad imao sam možda 40-ak skokova i sad ja sam trebao da izađem, pošto ove zelene, oni zadnji izlaze, da ti ne padne, mislim, na glavu. Ili da ne bi nekom skočio pogrešno. I onda kao ti zadnji izađi kad svi mi fino. I onda sam ja bio zadnji i sad kako se zadnji par, ne znam, oni su izašli. Ja kao da vidim gde su, treba da im dam, ne znam, 5 sekundi ili 7 separacije. I kako sam se nagao da vidim, avion se odjednom ovako, to su otvorena vrata, nagne se ovako, i ta centrifuga je bila strašna. Ja se uprem i misli se, čekaj, zašto? On mora mene da sačeka, jer avion uspori i bude ravan. Znači, ne sme da bude u nekoj... I togaš se skoka. Da. Inače, ako je ovako ili ovako, možeš da udariš krilo i nešto. Jer ti iskočiš i, znaš, udariš krilo. I ja shvatim, i on krene da zaokreće kao 180 stepeni i odjednom da pikira ovako na dole. To je bilo još gore. Odjednom si kao u slobodnom padu i ja shvatim da on mene zaboravi u avionu. Da nije video. Mislio da su svi izašli i onda šta oni rade? Oni u stvari naprave zaokret i on pikira dole praktično bestežinsko stanje. Znači pikira da bi sleteo što pre padobranac. I niko ne bi trebao da bude na nogama u avionu. Da.
a osim mene, da. I onda sam bio tu ovako i mislim se, wow, ovo će da bude priča super ako preživim. I onda sam prvo kao da zatvorim ta vrata i zatvorio vrata. Znači ti trena da ostaneš vnatre. Pa neću da ispadnem, sve je bolje nego da ispadnem iz aviona dok je ovako. I onda sam tu kao došao do prvog pojasa, zavezao se nekako da ne ispadnem i mislim se, okej, sad smo okej. Ali grozno, znači ovako naglo, to nije prirodno. I on je mene ugledao nakon minut. Ovako se čovjek u avionu trzno jer ima retrovizor, on nije uopšte gledao. I kao, čovjek, pa šta se desilo? Kažem, zaboravio si mi, ništa se nije desilo. Voziš me nazad. Daj, on kao, počeš... Da li si ti normalan? Ne, da, kaže, hoćeš i dalje da izađeš. Pa kao, pa hajde. I onda je on stao, mislim, nije stao. Da. I onda je malo kao, ja otvorio vrate, ja izađem malo niže nego što je trebalo i to, nikad nisam bio tako srećan da izađem iz aviona. Da, ima tih nekoliko priča. Kad sam prvi put pakovao padobran isto. Ovo je strašno. Ne znam da vam pričam to uopšte. Zašto? Kaži, zašto? Pa ništa, bio je čas pakovanja koji traje 2 sata i to je sve pogrešno. Znači ja sam to stavljao, to mi ispadalo, pa ovo, pa stavim, pa neće da se otvori. Znači treba da go namestiš padobranot baš po nekakav sistem i neku... Ne možeš da dobiješ dozvolu pre nego što naučiš. I kad sam konačno to kao da sam uzeo vreću veša, prljavog veša i nagurao nogama ovako u neku vreću i zavrnuo. Da. I mislim se, wow, znači ovo bolje, hvala Bogu, neće ovo niko da skače sad. I taj instruktor kaže, super, okej, za 20 minuta idemo, uzmite padobran i skače se. Ja kažem, super, ja kažem, gde da stavim ovo? Da. Kaže, pa, to je tvoj. Što molim? Pa to je tvoj, to ćeš ti da skačeš. Super. Kažem, pa to ne valja, znam ja, znači, ja znam da ja ne znam to da... Ona kaže, pa šta si misli da će neko drugi da skačete? Kaže, ma niko ne bi trebalo da skače. Ovo treba sad da vi ispakujete. Uglavnom sam skočio taj padobran koji sam ja prvi put u životu spakovao i nisam znao kako. I ona kaže, ne brini, to će ti biti najlepše otvaranje u životu. Otvaranje padobrana. I stvarno, otvorio se. Mislim, očigledno se otvorio. Da, otvorio se, ali znači strašno, koja psihoza je. Znači ti se plašiš od niski visočini, ama nemaš gajlja na 4000 metra. Pa da. Da li to znači da koga poletува aviono ti si onaka kao ne, i posle toga si kao... Ne, nego skele, recimo merdevine, nešto, pa... Znači strogo taka. Da, moja žena se... mašina ako si nemaš gajlja. Moja žena se smela jer jednog dana smo bili zajedno u Kaliforniji, ja sam skakao ceo dan, 20 skokova tog dana i onda smo otišli u zoološki vrt. 20 skokovi u jedan dan? Da, 23 tog dana. Pa, Deve? To je tako, mislim. I onda smo bili u zoološkom vrtu i to je u San Diego zoološki vrt. Dobro. I sad lavovi, polarni medvedi, znaš, smrtonosne životinje. I onda ima gondol, ima kao žičara koja ide iznad svega toga, ali to niko ne održava, to je staro, zarađalo sve živo. Malko visočko. Kao, hajmo mi u... Da, ja kažem, beži, neću da uđem u tu mašinu smrti. Kažem, daj, ajde. I mi smo onda se u tome, ja sam se držao ovako nakon 20 skokova tog dana, jer to je škripalo, onda ispod pogledam čoveče, polarni medved. Da. Znaš, ovako, pa onda tigar, pa grizli, pa znači, da. Tako da ne volim to. Daj mi avion. Da. Avion. A kaži mi za motorive, pošto si isto i fanatik po motori, po vozenju motori. Pa bio sam, da, išao sam, ali to više iz poetičkih razloga, pa i ovo, čak, padobrane. Mislim, ja volim poeziju, letenja, slobodu, motora, evo ga, da. Wow, dakle ste ovo, znaš? Ova kada je? Ova pustina pozadi? To je Monument Valley. Kada je to? Arizona dole. Negdje, Utah, Arizona, da. To je najdivlje mjesto na svijetu. To je za mene to meditacija. Znači opuštanje? Da, meditacija, eksploracija, pogotovo Amerika koja je tako otvorena i ogromne distance i onda... Točno. Da, taj osjećaj slobode ne toliko brzine. Nije mi to sad ja da jurim nešto. Ali sepak si vozil brzo. Ti je se open highways, koji zna, pa dolgi. Pa nekad sam i vozio brzo, išao sam na stazu i tako, ali... Koja ke sporediš, da rečem, paganje ovo, znaš, od visoko, so vozenjето motor ne je isto, така? Pa nije, opasniji motor. Така? Mnogo opasniji, da. Ali u Americi, pošto su te, recimo u Evropi, sam podozriv, ali
kad su otvoreni prostori, oprezni ste, tu je lakše. U Americi ima više... Точно. Сега далеко од тоа дека промовираме брзо возење или слично, чисто онака френдова френд. Немојте радити то куќи. Да, немојте, никако. Колку најбрзо си возел, пример? Срам те bilo, da, ovo je porodična emisija. Си качил 260? Pa tako, 100, mislio sam, ne znam, 160 milja na sat. Тоа му доаѓа така. Pa 270. Да. A to sam probao jednom, to nije dobro ni za... Pa nikako, ne znam, to je ono... Што е тоа 10 tunnel секунди view што ништо го викаат? Тоа сакам да ми објасниш. Што е tunnel view? Pa tunnel view znači da svaki put postaje užasno kratak i... Тесен? Da, odjednom taj autoput koji je ravan je gotov. Као тенока? Ima mnogo više okuka nego što si mislio. Da, ne, to je... Ali kažem, to je i opasno i neudobno, užasno neudobno. To je onako, jednom osjetiš 5 sekundi i to... Тоа е сигурно и се тресе и мотор и све, не е тоа така, не е нормално. Mislim, nije normalno, ali kad su motori, da, kad su dobri, onda problem je što oni i mogu to. Ali Da. mislim, ja sam jurio prvih 3-4 dana recimo na tom putu gdje sam bio 2,5 nedelje i prešao, ne znam, 15.000 km. I onda sam jurio svuda sam jurio. I onda sam shvatio prvo da se umaraš više, da troši mnogo više benzina, da moram da stajem češće. I nakon tih 5 dana sam se izduvao i onda sam išao 110, 120, 100 je cruising. Ma da, i vidim nešto, a ne samo mislim da ne udarim polarnog medveda u Arizoni. Белог медведа. Не знам како се заработува во светов, знаеш, ти си сепак топ личност во тој виолинска сцена и слично. Баш ме интересира, знаеме дека изворено се заработува, да речеме, ако си поп звезда, пример, некаква. Што значи да си во топ класа на виолинисти? Дали може да се живее онака екстравагантно, луксузно, или баш од виолина? Pa, svako može da živi ekstravagantno ovde. Ja mislim da je to više pitanje mentaliteta nego što je pitanje koliko imaš nešto ili koji posao čak radiš. Jeste da ako čovjek ima neke neograničena sredstva neka da može sad da kupi. Ali mislim da je to mentalitet više nego fakt. Tako da od violina uopšte biti muzičar može da se živi lepo, veoma lepo, ali ja generalno nisam u tom smislu nešto ekstravagantno. Tako da nemam te tendencije uopšte, tako da... Što je najskapo nešto na što si puknal пари од кейф, од нешто онака? Сакам, не знам, куќа да купам $500,000 или милион. Не, купio sam sad gaming laptop pre 2 nedelje. Gaming laptop? Значи си геймер? Jesam, da. Да? Da, volim. О, чекај сега, кои ти се омилени? Čekaj sad pa... На што трошиш најмногу време? На што најмногу геймаш? Warcraft? Da, World of Warcraft, to mi je igra koju sam igrao od početka. Stara igraš si na... Da, ja sam old school. Da. WoW. WoW i onda, ali najomiljenija igra mi je ikad bila Dark Souls. Koja ta? Dark Souls? Nema niko ko igra Dark Srama zbira. Pa vi ništa nemate vidim. Da. Ovi su neki fini, nema nijednog regena. Dark Souls to je onako dark fantasy. Od Sims drugo ne zna. I don't know, Bejeweled. Nešto tako. Da, Dark Souls, Skyrim i tako neke igre volim. Volim kao Lord of the Rings, u tom stilu. Game of Thrones, tako mislim da je... Ама ги следиш и сериите, да речеме, си фан? Da, Tolkien сите тие ги читаш? Da. Pa čitao sam davno, sad jedva čekam Game of Thrones, to ne znam prosto šta da radim. Dodека не има Game of Thrones, не знаеш што да правиш со себе, па свириш. Da, pa da, čekam. Skačem sa padobran da zaboravim. Да, баш така. Сигурно ти се случувале, да речем, необични работи, бидејќи си свирал на сите места. Кое е некое место што ти е најфасцинантно? Знаеш, кое е некое такво фасцинантно место? Pa evo, moram da priznam da sam svirao na jednom indijanskom rezervatu, koji izgleda otprilike, evo kao ova slika, znači taj Monument Valley, to je deo toga je indijanska teritorija. Baš se Native Americans, da, indijanci. Native, to je pleme Navajo indijanci i kod njih ova vrsta muzike praktično ne postoji. Točno. I onda sam igrom slučaja upoznao neke ljude i išao tamo da sviram u jednoj školi koja je u sred pustinje, znači ovako. I to je bilo neverovatno iskustvo, dirljivo i oni su reagovali fenomenalno, naravno u početku. Oni su inače dosta ćutljivi i još kad si belac i sad sviraš tu, mislim, to im je strano, ali reakcija je bila fantastična na kraju kad su se opustili, pa pitanja.
по главицата дојде, она Chief of Tribe. Bilo ih je na prvom, imao sam jedan u Albuquerque koncert i posle na rezervatu, tako da su tu došli neke starešine, onda su radili streaming u stvari tog koncerta prvog na rezervat, jer tamo slabo ima internet, pa da negde stigne, negde ne, i to je bilo zaista dirljivo, tako da mi je to neko rekao, uvek mi je bilo želja, ali da mi je neko rekao da ću jednog dana stvarno i svirati tako u toj prašini i to. Među Indijancima ne bi verovao. Fantastično. Например, дали се случува и што правите во таков момент, вечерен концерт, не знам, пример, дали ти се случува струја да снема? Da, pa desi se. Да? Desi se, naravno. Ти си на сцена. Pa, ako znam napamet delo, ako znam napamet, onda je okej. A ako baš ne znam, onda se snalazim dok ne stanem na kraju. Ali dešavalo se, Počinješ improvizaciji. Pa jeste, da. I onda polako odem sa scene i onako niko ne zna. Ali sad mi je palo na pamet, dobro si me podsjetio na to, jer sam prošle godine isto imao jedan veoma neobičan koncert. Meni su rekli da će to biti u institutu, određenom institutu Richtmeier u Trstu, koji je za slepe. I da će to biti koncert u mraku, kao za njih. Dobro. Za slepe. I sad, ili ne videće, kako oni kažu to, i u Italiji. I ja sam mislio, bit će sala, ugasit će svetlo, ja sviram. Ali ispostavilo se da su oni u tom institutu napravili posebnu pripremu, da su zalepili trake svuda, da nema ni tračka, da ne vidiš ništa, baš ništa. Znači kao su zatvoreni oči jednostavno. Totalno, još više, znači potpuni mrak i onda su slepi u stvari uvodili publiku unutra. Publika je već bila u mraku pre i onda su ih uvodili unutra i mene na kraju koji sam čekao bio sam strašno nervozan jer ne vidiš ništa i onda te ta osoba koja ne vidi u stvari vodi sada i onda su me postavili tamo, imao sam na zemlji neki marker da ne bih odšetao i izašao. I onda sam svirao u potpunom tom mraku sat i nešto, violina solo. Bilo je veoma čudno. Čudno, dirljivo. Da, čudno. U prvih 20 minuta moram da priznam da mi je bilo i čudno i teško, ali kad sam se navikao i tako, onda odeš u jednu drugu dimenziju. To je bilo dirljivo, zaista, da. Ова е више искуство, дефинитивно. Види, изназборевме толку многу работи, што стварно е фасинантно како у еден животен век ги собира, не па ти сепак си млад човек, знаеш, не дека до толку. А што правиш за опуштање? Знаеш, бидејќи ова све се многу фасинантни работи. Скачам из авионот. Знаеш, дали некад си седиш и ништо не правиш? Скоковима из авиона се лечим од стресова јоге. Така ли? Шалим се, да. А чекај, медитираш и тоа? И јога? Да, јога, да. Практикуваш? Да, јога, дисања, разна вежбе дисања, пранајами и тако. Tako da me to održava u životu, u stvari, najviše od svih tih 200 dana u godini na putu. A dobro, семејството, кај е во целава слика? Со тебе или како? Šta? Семејството, кај е? Исто со тебе медитирате, не знам, со сопругата, например? Nije ona u tome baš nešto. Ne, a? Ne, tu i tamo, ali... Što работи сопругата? Pa ona je u biznis školi, znači radi biznis logistiku za MBA program, ali inače je gitarista, klasični gitarista. Da. To je diplomirala, onda je završila MBA i to nije moja žena, ali nema veze. Ali убаво што ја пуштивте. Ali je fina dama, znam je, to je Suzana. To je Suzana Joko Henkel, moja prijateljica. Wow, ovo moram da je kažem, sad ću selfie odmah. Tako da, to je moja žena. A ja prvim da iznosim. Ova može, mada je ova dobro. A inače, ona je i fitness instruktor. Tako da me ona drži u formi uvek. Nema, to jedemo razna zrnca, lentile i tako. Така? Nema, nema zezanja. A кога сакаш нека cheat day да имаш нешто мрсно, што знаеш, кебапи, знаеш да Evo to, da. Da, nisam ekstremista u tom smislu. Така? Поштуваш 10 со кромит, така? Или... Ne, volim, samo balans, da, jer da. Ali volim da jedem dobro, volim i slatko, volim meso, volim sve, da. Стефан Миленковиć, фантастичен разговор. Hvala. Стефан Миленковиć!